Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Kongo Media, karibu tena kufuata habari zetu za leo. Lakini habari ambazo tunazo siku ya leo, tulitaka kujuza kwamba siku ya leo ndio siku ambayo gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini, hususan Sud Kivu kwa lugha ya Kifaransa, ambaye kwa jina lake ni Jean-Jacques Purusi, ndiye ambaye amewasili siku ya leo katika mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini, ambayo ni Uvira kwa sasa. Mji mkuu ulikuwa ni Bukavu, lakini wamehamishia Uvira kutokana na waasi wa M23 ambao walivamia mji mkuu wa Bukavu. Na hakuja peke yake, alikuja na waziri wa mambo ya ndani, ministre wa interieur, ambaye amemshindikiza ili kuja kurasire population ya Kongo, hususan ya Sud Kivu, kutokana na hali hii ya vita ambayo inaendelea. Mnataka kusikia nini alichokiongea gavana wa jimbo ya Kivu ya Kusini? Hebu sikiliza video hii mpaka mwisho ili muweze kujua ameongea nini na raia na message gani alimeletea raia kwa ajili ya vita hii ambayo inazidi kuendelea, na watu wanatakiwa kujua baada ya miezi kadhaa ambayo amefanya huko Kinshasa. Watu wanatakiwa kujua nini ndio message ambayo amekuja na kuileta ili kupata suluhisho ya vita. Na ministri mwenyewe, waziri wa mambo ya ndani, ameongea nini? Hebu fata kwanza gisi gavana alivyopokelewa. Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise du Sud Kivu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de vos retours en province. Je vous invite à passer le détachement en revue. Commandant de détachement et commissaire supérieur et adjoint de la police, Ombeni Mukulumanya. Na mnadhani mmefuata vile gavana alivyopokelewa. Sasa ni muda tunawasogezea audio ambayo, sauti ambayo gavana ameweza kuambia raia wake wa Uvira, hususan raia wa Kivu ya Kusini na raia wa jimbo la Kivu ya Kusini na raia wa Kongo nzima, ku message ambayo ameleta kutoka kwa rais ambaye ni Antoine Felix Tshisekedi. Hebu sikiliza kwanza. Na ni kusema kama tunapenda mkubwa wa nchi aliniambia nikwambie kama vita inaisha. Mimi nawaambia mimi niko ma discussion ya yulu, vita iko na vide, haiko populist. Na hivi iko na vide, tutarudia kunjia normal na ile justice sasa itarudia kumustari. Mwenye aliua, mwenye aliiba, mwaliviole malani, eh bien justice itarudia kumsana, kila mtu atakuwa responsable wa maakte zake. Sawa? Na sasa vitu vingine banduku wangu, mwalima wakati ni wakati ya nguvu sana, tuungane mikono. Uwe Mubembe, uwe Mushi, uwe Murega, uwe Munande, uwe Kongolewa wapi na wapi, tuungane mkono, shibote tuko pamoja. Kile vitu ya kikabila kabila hapana, tuungane mkono na basoda yetu, tubaunge mkono. Tufanye ile promotion ya relation civilo-militaire, ba civili basaidie basoda, basaidie ba civili. Kwa unaona soda unasia amani, usisikie boga ya kukwepa sikufa ngwenene. Hayo vile vraiment tuangalie jinsi ya kuishi pamoja na tuapuye mkubwa ya Tshisekedi. Mena kitu kingine nitasemea hapa ni traître. Kuko ba traître ba moya wenyewe biko wanatrahiri mwingine, wanatrahiri nchi. Hayo vile kuko watu wenyewe atoka Bukavu, Mungu na vitu vinafanyika. Mungu mnafuata Bukavu dans les environnements territoires occupés. Aye tu watu wanaweza jipermettre kuuzisha manyumba na mashamba ya leta. Aye wala ya privé. Kunyang'anya mitogari ya watu. Ndio sasa makopi ya Kongole wetu wa garson beki kwa baba alikuwa watu wa kazi wanaingia mwele makopi.
wa shamba ya Bukavu. Bukavu ndio vile ya kwanza le plus cher au monde en terme shamba. Kwa kipande kapata hivyo nasikia $500,000. Ndio wale watu tuko na waingizia mafranka mwana wale ya Bukavu wenyewe wanaanza kuuza ile mashamba. Wanaisha ile mashamba na signale bayo kama vile wanasaidia ndio enemy aji renforcer. Parce que ça va enregistrer le franc que connaenda mu banki gani? Kuna kuko banki Bukavu. Iko inaenda Kamembe no kwa banki ya Rwanda. C'est-à-dire wanaziprofitia mo, wanajiuza mo maarme inarudia tena kia kututerroriser. Comment vraiment Congolais anaweza fanya vitu ya vile? Tunapenda tuambie bandu wetu wiko Bukavu, population muangalie wale watu wiko wanaujisha mashamba na kuuza mashamba ya watu. Muyo kani ba enemy na sasa tunarudia kutafuta wengine province wala nchi nyingine wakienda ishia. Ayo vile. Tutarudisha na nado wiko wanafanya mandoa kule na ile na territoire ukibale kama ile mandoa yote ni bongo. Haiko legal. Kama anafanya ndoa swati par patriotisme anasema mimi nachunga siku regime ya Tshisekedi inarudia pale mimi nafanya mariage yangu. Na kama hivyo parce que sio nafanya mariage haiko gratuit uko napana manjanja mbili sima ngapi unapana lari kiloko inaarishire tena watu na bafinancer. Na ndio maana vraiment il faut mwambie bandugu basi participer kwa effort ya division ya nchi. Mimi namaliza msema kama ile na domaine tutesee kupigana mwayo na kuangalia gisi ya kusindikiza ukubwa wa nchi na vision yake Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, nilipenda ni profiter kuambia watoto wetu ya Fizi kama ile catastrophe ilifika vraiment mkubwa wa nchi na yeko très affligé l'ensemble du gouvernement na si bote tunababa pole tena. Deke nilifika ya quelques jours nilituma mwenzetu vice-gouverneur kule na contribution yetu kiloko ya province aende saidia bandugu na mimi nafurahi jinsi walifanya ile kazi na president wa assemblée na ekipe ya député betu na kwa kuonesha solidarité tutatuma nyingine ekipe kule dans quelques jours kwenda kuonesha tuko pale na mkubwa wa nchi alitutuma tusibati. Napigia asante nyinyi wote bandugu bapenzi. Tutabaki hapa na mimi pana instruction kwa wenzetu wanitafutie nyumba ya kuikala hapa. Sisi kusudi pamoja tuko tunatumika pamoja tuangalie jinsi ya kuproteger nchi yetu na kuangalia jinsi ya kugusa madefi mbalimbali. Ya kusema cohesion pamoja ni kusema sahihi. Haiko ndio saa division. Haiko ndio saa kutukanana. Haiko ndio kusema wewe unafaa kwa mauvais suite. Vile watu wasitafute kunichonganisha na ndugu wangu wala kana usimama hapa. Huyu ni petit frère, ni petit yetu, ni mtu mwa akili. Na tuendelee tunaungana mkono pamoja ndio tutaendesha vitu. Sawa? Usiseme usifanyie kampanye kesho na kwa eli. Ndio. Namaliza mkusema kama madivision mandugu bapenzi. Ma division entre la députée, la ministre, ma division entre population ya huko na ya huko, ma division entre tel. Mwenye apendi asema anachukia Tshisekedi pour telle ou telle autre raison, ce n'est pas le moment. Sasa tuangalie vitu gani inaweza kututia pamoja pour un objectif commun ya kutosha enemy kwanza. Hayo vile na tunalomba ba fake, ba entrepreneur nao wasaidie kutia franga mkese ya leta. Ndio tutavivre vile na ile franga tunapana promesse kama basoda yetu watu walala njala, wazalendo watakosa quelque chose nsime tuungane kusudi tutoke mwa ile situation. Ma division itakuwa nyuma tutaregle ma compte zetu après ça ibinaisha na bitaisha bientôt mtasikia tunatoka hapa tunaenda benche tunaenda naanza masolo siwezi pana madeta hapa mais c'est vrai ndio vile na bunadana na kule kote watafungula même si enemy ko mamaguye mu campagne électronique moya grave mais kope tunaweza kope isha vidi ndio ile Tshisekedi alishamaliza kope si ndio vile. Basi mimi naita mkubwa wetu doyen wetu vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières Mwami Ndeze mnamjua bien naye atatupatia moyo yake ya kutuambia mission yenyewe alikuwa hapa ya kuona batoto ya Uvira na Sud Kivu. Son Excellence, je vous en prie.
Aksanti kwa neno. Honorable députés provinciaux, honorable président de l'Assemblée provinciale, monsieur le gouverneur de province, monsieur le vice-gouverneur de province, kwa wakubwa wote ya maservisi ya sécurité, FRDC, police, ANR, mkubwa ya DGM, à toutes les sociétés civiles, aux confessions religieuses, wa mama, wa baba, wa ndugu, amjambo. Amjambo tena. Ni furaha kubwa kwangu kwa kufika hapa Uvira, kwa kuwapatia pole kwanza kwa shida ambayo imewakuta hapa Fizi, na wandugu wamekufa avec ma inondation yenye imepitikana. Hizi mnayua Ministère de l'Intérieur iko kubwa sana, inashimamia vitu mingi, parmi vile vitu kuko protection civile. Sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président wetu, amepatia instruction kwa ministre VPM Jacquemain Chambani, epeke ma obligation zilikuwa mingi, akalomba niende kumrepresenter hapa Sud Kivu kuyoshita ya Fizi. Bahati mzuri nikafika, nilikuwa mcontact na vice-gouverneur, commandant ya 33e région militaire, na wandugu mbalimbali kwa kusema wasaidie kufasilite hiyo kazi. Nikakutana gouverneur hapa Bujumbura. Gouverneur wenu enye mmesha bandika jina Mangufuli, manake ndio kusema anafanya kazi nzuri. Mukesema après gouverneur vraiment alisha balaye vitu yote, neno kidogo enye ndarudilia amo, aliwaambia niko vice ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières, mbele ya ile niko mwami sultani wa Bwisha, fasi kwenye hiyo vita ilitokea na inawafikia hapa karibu yenu Uvira. Sisi tulipigana na wale wadui karibu miaka miwili mbele Goma yanguke. Hiyo inaitwa resistance. Msiogope wale wadui. Gouverneur alishawaambia vita inakaribia kuisha. Adui ni nani? Ni wale wenye wanatokea nje kwanza, wanapita katika wandugu wetu, ceux qui s'appellent les traîtres. Na wale watu ni kuwawinda pole pole paka kwenye tutatosha moya moya, tuyue kama cela ont trahi la nation. Ça s'appelle de la haute trahison. Ils subiront la décision de l'autorité. Cette résistance, inalomba muiendeleshe. Wako nakuya na nguvu zao, na sisi tutatia nguvu zetu pamoja. Natoka kule Ruchuru leo, munaona niko hapa Uvira na kuya kuwapatia nami encouragement ya kusema musiachilie encouragement bataille yenye mnafanya. Aksanti kwa wandugu yetu no resistants wazalendo. Nafikiri wataikala na autorité provinciale kupima kuona namuna gani wanaweza organiser résistance avec les forces bien sûr de l'État que sont les FARDC et la police. Il faut montrer de l'ordre. Ailombe watu wafikirie kama tuko désorganisé ama tunafanya vitu ovyo ovyo, hapana. Je pense que sous l'autorité du gouverneur de province et des autorités militaires et policières, il faut que vous appreniez à vous organiser pour mettre de l'ordre et montrer que résistance ni munatuletea ni ya mzuri, ni ya kutia mustari, ya kurassurer population ya Uvira na ya Sud Kivu yoyote. Basi sina vya mingi tena vya kusema. Mkubwa wetu hapa Magufuli ameshamaliza vya mingi sana, na wapigia tena aksanti kwa kuona ngizi mulijimobilize juu mutupokee na
Mungu awabarikie nyinyi wote. Asante. Asante mpenzi mtazamaji wa Kongo Media. Tunashukuru kwa kuweza kutusikiliza, lakini tukutane katika vipindi vijavyo.